Come in, guys. So we start our topic. Huh? Can I put this off? Okay. It's okay. It's okay. It's okay, chef. Yes. Wow. Okay, I will go. Thank you so much for coming, my brothers and sisters. Chilo rete long for shaben. Chani nyuakal wale. Kadong dide sila dijek to bala deran, especially kan chabak kemajir. So chabak ko na nete bajeng ba balat. Chabak ko na kadong tay mabira madong ba bangong ba balat. Mấy bữa mấy char mấy cái gì là cái đồng đất con luật đây đồ ăn đất con luật especially gạt guar thì là lâu nữa so cô mà ngon lâu ngon ở cái ngon ở bul ngon ở thiêng ngon ở nuôi đấy so cho nên mình chỉ để mà thua này chỉ để mà wow này để lâu để cái chui quá mò à quên cái kia đoán này chứ so is better này để nên một thóc bữa để ra này là mà thêm này so regardless ko bale linga jeka bale nga gwa de mi gui jiran ko adu de la na mi be gwa me ta ga tije gui ka betu gane ga bursha ga dinai ga nyang ga nyabel yendial yendriem nuare ayeriem jinu Sudan waje mai shal jinu Sudan wai shal jinu Sudan ashan be shub bala waj wala mata ga bera mo ta ga tirmani na ashan bi jinu Sudan bala waje wala ta ga tirmani na tin musila law tita du medan ta duwai da de longa gor wai longa je ka gor ko na ta law tita du ti kaw ka dai cái thao cái ai ani cái sắm khó khiên câu nhô cái na đuôi bùi cái na cái gì này loang cái na ô này bà jinu bà cô awal dial de gize na ta wena ku kan dial ta kare do ku ben ga duop mi ci gena betu mi je khir ladim bi ben ga nyirol mi ci gen ka bor ka duk ka kam mo ne ladim ko woror bi onyo je bi ko be onyo je wi khier shan bi je bi ko lo Ethiopia ala o lo Nuer te ka terme di ko bi junu Sudan be chup ne me gor ka mun tugde ngana na garing no chonni nay ta tin ka formation bita SPLM so tia ka general lat nay to ko liwu no kan ray gor junu Sudan tiasin cha de me gwa o na de lo de ka chui anan na ja kon dial ka chana roy ci to ba tu gane pode me ubina pode bina ai ka wasken
to ke na ke 2013 junub ke liu pe ka fanal ke liu dap tana puda akin ke lo ke ga pot kina pot ke bintiu china kwak dial chi garwal ke bintiu che giek mare ga wor met mare pan ga mare naser akin lo ke ga puda medan ka dia ba no wona ne de dorun de bla zero at the last ko ne ne junub ke lu che nyur che mier Allow medan me chai burn up until by nang ya lankin, and nang lankin, and nang ya lankin. Had that last the lankin, the lamium. A year and will wall cobe medung diredan, medung guaedan, will wall cobe. May tena delzina jung legal one, well I take a thing. Telalo. Goa. Kon til mo bana joye tata lankin edan til mo bana joye tata kobe medan ngwa tek edan kobe medan akin gada to ya yengo to gada to te gatier gulla to bilu banka kolor to ka kobe mo ka wang aga lunche ni ke gada ka lunchen gada yen wuni ma lieba lakini ga lunchan kana don aka lunchan ko do angodi kana gar matod let them come home let them come to Akobo Akobo a yen siara yen ite dinane ya kwa shiar ko na bangkulu ko dogwa ana lunchan ka ko ba yen wani ti gweje lawo na ta ma gu yene dia nyurgo ya nyusin lakini gad kana man ka baka ko adon ka no ngam ko yera ta shi da sin biram go dora aram go dora dun inu me na chade me sogalo re jinu sudan me keliu chade me sugalo re jinu sudan me keliu mo ko mo to ka ya da me nan ko ra lo ko roken teleje telo de ran me nan ko amane teleje Low Korokin Jara and Malone and Wuko. A God wishing. Neal Badam. Neal Tedem. When a current season, allow Bina big shoe better a just one. Yena ideal contact your wool, Yena ideal contact Camni. They limo and a 1 hour Nial. Bine abi go chuj along go along and they ran the hodor then the only na dialogue on near come chuj abi adong kon bi aga tu dong go na take a picture ka kon ba kon har maluma kan ba kon har oken ba kon har won na picture kide jinu Sudan kide I just del Miami did shaka din nang dor gar ka dor ma khawangara go let me come to this ma kume ma yena kume ja kume la dai kume yena ja it's okay akin jang ta ka bantiu ta ka pan ga ka pum now ta ka naser bantiu ke liu tanat hal ga de le jena kan ko na mi na walo mi na wo ko ba abia God wishing no wal dora na ka 2015 up to now ya kai tana kuma sin nana marabe go kuma ki county bitana ka nana marabe ka kuma da ba kuma bitana asa na nyur ka peacefully ma cha no wona ma yi ke tai wori kuma nyur yi bite kai ki na sar kai ki re fan ga kai so angu kalo mana nyur ena nyur ko ajen jinu kele jinu wana ngum ko nana mo ana nyur agad nyur cham adong nun cham
Sin refugees come ngu. Asa now the God yalu dul gorko jinu Sudan dul gor shakalep. Asa bi God kan yibu gorko ko ba. Bi God kan yibu gorko urur. Bi God kan yibu gorko nyirol. Kajan da mana mo we kan yina gorko nyirol. Chero kya be nyo je da man me da mana mo. A gaba mo ga te di nyu ka tamna da mana mo ke liu. Bi lo nyu na ru no mi don. Chiri ni ken dial wo. Ejan guri yana. Ege ngadual, ege ador pel, ege ador bandang ni, mun ko ba bandang ni, mun ko ba ngure mun loka, ter bukan wetin. So I don't know the yo ye wo ne yen lo chara gwa. Na nya do ndu ko ne ya do ya pan mun chien ken. Nya do ko do ni chien de jen ne chan ba ku lo rai ga rai da na ko do ne chien de. Asa nya do Chien da hawali cha ya gat ka by Nairobi ya ro kwali wo UK. Ha de la jaram de rai de ling. Ram de rai de ling yellow de rai de ling mi de min la de gat rai straight do ara la de gat chang do de la nya do. Nyam yo nya lel me. Je na ka juba wana. Rai ka juba war up to now. Ta communication ka juba kwa me. Aranda. Nya lel point aranda. Mu wana work di tele by Latin one aranda 213 to any otin 2 come to any otin 2 come to any otin after that ya te manado madam ya form to udial after she uje ka manado me ye ne ngen guduru la jen gur no bo go ma don bala wo Europe ka yoga nan ke wo ka yoga je ka yoga ka wo ka Libya ka wo ka ni wo ka yoga nyale da la jara man ande jo ne tiado ya do hormo de no dormo tedi no lo me de me nya lel kan nya ndo dormo tedi ya ko lo ngu ya lel ka ta de me chi jira me de jo ne tia do lo ga che so che ma ana ga do che de la nya lel ka ta ya lel ka ta yenen ka juba wana chi ngana juba wana randa kon ji juba ngai ko je kamela ta juba wurin kuma mu je ka jamo ko ku kuma lawo je ko ne ya wara why ka da mana kai lu shuna da mana kai lu shuna ya wodi la jana dine me la ta juba wani me la ku ya shu kuna shu la jana dine kuma da mun wori long mu ya woje ne me ko la bajiyan ba ko ne chi je da mana je chi a di disagree kan na me to ka kel so kala she yen je yo ka wa na mana da da ladan ta mana da ladan you can manly wane be wo jo na lewe akuma majie ka jan ya lel mu jana kuma am ku majie long asa kuma ta lera la is very peaceful god yal ga lera kan dol gore ta na gore kan ba yi ga lo ko jo na ta ku yere dia tare do arwana mona ko la liu mu gona ka lera gona ka do King dong do kan shi ni ken don ga do kan bel gora ga do lar ga business ni ken peacefully law kajin kuma ne to ka do ji akoba ga lo ka ba ka jo na wiya do kina ba gor ka akoba ka wuro ka ni rol shi dong ba shi ni ken ga ni to di yalla ka te dong ken shi ni ken ala no le nga je li nga ro den nyado gad ga Nairobi ta dol gore na right na me jawo UK je yo online ko na la de je yo ko social media je ka gad ka ba shi ne jursin bi gad ko dol gore sin de yo ne ko la shu ka refugee kam ke wi yer war mo gongong den to am me bara ro kwa me ka jubu kwa me na ka 214 roye na kaka da roye na je ka mata ron go content ma ka mata gwa mo roye na kaka da 214 ka passport America da ya kulo mata ya court ya wa America mo wunu wore me ngu ko ko ta yaro da wunu wore do go ta natin amala duma wala ne ka ja mus ya kaka da roye na mata gwa me ye bai
ye my toe ye ringa passport America yo matar ye ko je wa ma wul mo no wori longa den twang angu ka yu wona ndor go ta wuni tin go ta ne tin kon wuni me de ye Lienge ja rai mo be di halin akala nya daw kala den twang kala re wuru mu chwala nyami nya lel mu jien pan low God guard con điel chú gia bảo con mer kéo à ran aga luncham jira mo wut jira mo jin wut tika hako ne de dunure gwa de tina o yu lo ga de lunjo akina ga de luncham ga kana dong aka luncham aka lunka koba SSPD apteka koba ya control kel liu chat til gwamba wuti na nyo til gwamba wuti SSPD ap chat ko koba tuan ba wuti til gwamba wuti first of all koba a border between South Sudan and Ethiopia is a maza wona a bit da kuma bita Republic of South Sudan bata koba asa mai aje koba wona yi kuma jumlatin da fal da kuma jiyantin mai yi kuma shi kabur biye da duitin da kuma da jiyan kabur biye nyo Sujan haga da niyal Sujan liu dong bang da yi aga luncham adong luncham yen wuni tia biala ben gadaman bibe yam Lienge ja gwa chengwa lare malume me gwa o aga lunjang SSPD aba kuma dun aje dun cheje jani SSPDF aje bita Republic of South Sudan cheje jani tele jangde de je aje jinu ma mer ka ji na ne je jani jang be ne jang ja tele je mate tele jang de je ai je dawla jinu Sudan be chin be jal re dor mo kelu adore Koba is very peaceful now and 100% controlled by SSPDF to when be waiting aga lunchang ana lundol gorka Koba ma fa dunu ku yesin garga yesin ma joganda ngosin de lo de telong ka wurma yola ma nyangal watha me ilar ka pieri amago along o yi nyur ka pieri chai be je kuma ka pieri mane tele ma pieri is very peaceful ejen hara larga garwaye no ko jinga tor wai gargwalen jentara larga urwaye no manyangal waswa muruko ne shi chonka pieri mano ya bije kuma ka pieri ata na dul ka wanga pieri jentara larga no way bane palmani nai way de la sholi rammo mo gargur mo gor way kel he mene jani yo jani mu ja angu why kuma jani de la de jani ba de jinu Sudan de jinu Sudan asa doctor tele jamne te kele je comme ngoro ma je jane ngoro wuyere jang Nuer o yede Nuer ma jinubi te ka hakko de te kele ram te kele mo jinubi ya je fari cho tugduel ma dang nyo kwa dial chol ka tugduel ngodong ngu ma kwa kon dial ador mo tedi me de kwa dial de ka chol tugduel ma dang nyo ador mo tedi awrunu kula ben wi bi kula we nga so mi banyo le nyo yen intellectually yen gati to intellectual bida akoba te go duba te go Uganda mi so ke diploma ke so ke degree do please you have to go to akoba nei de ko de la ga ke ye leni de ko la ga ke ye de la peni ye ler ba yo ewe me ya gang
yilar ba je ya gang teleke etem bela la shanu no biya let ko koba biya let ko wurur biya let ko nyirol biga le ben ka wasa dun mana zama di alkaratin waka bayan la lejen biya let mabben yalan mai da kana na ya wai ya gang ka mena na wai standun ko na biya let and then biga le ben ka wasa dun ko gare pel ka biga ben koba bai wani ona ga kan ai ga mai da na liang den ka la kuma jido bai wani ga ka kuma dun mu je na ka juba because they are Junubin, they are South Sudanese and they are Akobian, they are Nuer, they will work biga let tiram de ga joshua let mu jiga ben jok lakin ka maka na ben jok ma wa akoba biya let biya dor kwai biya dor ye biya fly biya let ko ga le ben bai la jonya kan biya let doru bai shole tere ran tirambi shol yene ideal te ju kwa me na manyal gunya toni na kan ma ngoni yen gari dial na manyores ma we are lada kokoba we are luana we are lada ne kono wona ne doran sara mi no no bargadal bu le kokoba mabi bile le ne galoka mo do lo no bumo bile le lakin pin ya wona ne chenga ngaro dorbo bilu nyoko ko ben fay bakel fay baro fay badak fay bangwan bilu nyoko SSPD will never go anywhere SSPD will never go anywhere ka akoba ko wuror ka nyirol Bungama ngaro do ngabe ben lakin zaman bi la tule is better for you ko yen use akoba te ka Juba te ka Uganda Kenya Tanzania ka kuma we are reaching biawle as long tika Singapore as long tika diploma as long tika degree do tika experience where do you apply ka manazama bilat bi ne de kon te jido are kon de you will pay to be abi lo be no wala ka degree ni ken ko bi wo wodol gora ba man America lim ba ko mo yubi gora so wona ne bi ran bi cha bala mu cha la do ne te mata mu jek bor ma de lat kon gar ba tiyo kon ne ngwen mun fil ben tiw ke liw te ka de tere wulu yalla Dr. Joseph ngwen mun fil wajam ben tiw ke liw ene ngwen mun fil tira me du tugale fa ne lo ngwen mun fil ki e chatte tere ngwen mun fil ben tiw ke liw du ngwen mun fil ngulo doruno ngulo wala du ne gayo daman bita dore so daman doar ke so kana to ne na nai te tan zina nai na nai duwo bi ben kuma cha joje gabila tribe che kuma de defeat telaja medan dungi me wada pe nan je kana na de guda wada tokalaw kama umuro ay me ala da ngunden gwalen ngunden bo gwalen moro ay me ala da ngunden fo de kan ya de la lo ti yo de kan ya de la lo gay garma gar ngunden bo me gar ngunden dial te ko kuma ka gwanda on dien biram yo gudo ngunden bi nang ni ngunden point da gad ngunden bo pan na lo ti yo ni na nga kan dial te ko akuma ya ta ngunden kullu kadin ma akuma biram ngunden ci gudo ci amar zato bi faro wi ta mai ala da ngunden da gad ka falka ji ku yi ngunden da gad ka falka ji ka so
gwalenda ke kono na koje era na ngundeng zona rana spelem ngundeng zatu zo ta spelem yab ga wo ne ita ma relate ma ngundeng wali ya de ngundeng ka wudu la de je kan no se ndaro to be wo ne kel don kada gata to to katiyar gulo yendi al kullu wa cham wa ko ne juwal ga wal ga ji nyural wo nyurol ju wuror do bi aga da pin ka ke mani ke ni da pin ka da man ba chu ka dor sakit ngum ta sin asa mi shin na peaceful lera shin na peaceful ka ko shin na peaceful kama yandit shin na peaceful ko ni shin na peaceful ka gud shin na peaceful kama yom are ya da wani gola shin na peaceful ka panja are ya da wani gola yan karo ko asa nasar shagwa kina nyur mina chwa ledi mina ta ga wulang bi wo bi joran pe bina nyur ko wulang ha be do yalo karo kun ka yana yan jimala asa be ina nyin ka nasar ne dor yana ko den ko na tin che re loko ngu bai bang ma dung tit yan junubin to go do me wena do dun ko ri ya limi dan chubre loko be teje ngu la hang ya motodo ngu hang ya mo asa ku me ya di go temal ba lo jo ba mo ni ya dum pini si petrol ti anga te petrol war petrol dum junub kon ya la dum dan kon ya ngu ya lo mo petrol tedi petrol ngu ya kam lo tedi ai da gang me na me be ni ju won yeri no rode ne da kan ji doar chala gor ba ngara ne ko la de goro li bas karwa de no de loran de changran je ko li kan ita me ye janila kub ka kamo si janila kub ka kamo ko me dan yala lo kan ne da yoro toy karwa de kan ne ka pyramid chala changa je ne no gul accommodation da cha kamje ko jana jinubi mata mam a jinubi ma well educated la dem shi kum jinubi ye ta kai le je boy ka je ran jinub amma sagbal ta ka fiusha ta ka diko wudu balar wai jinubi sudan ai za ganga da ta ka diko wudu balar jinubi sudan lazim goy ka je tana kai le je shala shanga je ne kai shi janila liya ta da so yen low kasan yen gar we kier da hang yam tot yen boro ni nyobe na nyoka yen ji nay di yon yo ala ji nyural yen ji nyural ma shakil jinu sudan nu me to ko na wal ya ba kam ni kun da la so ya ba kam su do li kun da la so dunginu to ji nyural angu che ngwara ngu dungiru sudan yeto yen she kam ni kun ma sha we junubi ne ba fal ma ja fal ka kam kun to dia le to she ma ngu pa ding no el nyiro la kelke liu awe loka awe junu sudan che so awe loka awe jungli awe junu sudan che so moy kun kam kun lor ba ngu yen ji ching yene mi kel yene ri ji ching ya kam kun mo ngane ngu ma bu no ko gadun yen dial ma chakal bul ma ko ya ko nyo kuma chakal bul ma ko ya ko nyo kuma mi de la rie bo ne Nigeria di kontaka foreigners country makada kan ko na nadi ko ina da laliyam tina laliyam gari ce mar ko da da meter ka yutul yam ka kan mana america ce da to milana na so kur kala ta yarka ga yoman telaje
nay shig du me ye joti yo wala ye yu kon yor pinga tianga ye yor pinga ruang ru ne nyoba ekwes be wana me liu mi na shanga tar na ga ka wa gor toy na be ekwes de wala yuti da yo me aja yuru kam tin me aja shig America mana mu ga liem ara mo musul mi ya kam ka biga wi ka bang baro muy be ko ma dar muy bi liu wano te mi su karan be muy ni la de ya yu chama ngu ya yu chama ngu ya ngu ba wo ye ya ba wo e ko ne ngu kalas bi do je jen dia da ya wona rimnas shejen propaganda ni ka media ni ala dem to ngai ala nya do ala nya le pum Junub Sudan da wahid ko da hagana so sana asam anwar we wanta shejin ngu we dai chunu da hasa da kuma kalan fara sai asa da nuwar madanga ta wuni nuwar mu yalli da da ya larko wannan na shengwa na law miyara kaga din mu kamra ber sun ka kuidun di daja ya gor janatin ba kamra ber sun shengwar miyara law miyara gwa miyara ruru me ya ko mera mo yala ka ma nyuon angu na bagra mo ni bi lo bi me lo angu dor kala gallo ko mo gallo mu ye le mera la wa mera ne di nyon nyona ruru me ya mera ka ma nyuon yu nang na jabe e yala ka ra yu mera yo jor ta ngu na jabe mane te de me gai ma nyon yu mer ta ngona nga jabe ngona mer ye mo ne di nyon nyono Junub Sudan jela we kalas se chop ta ka gatu musuli re kuma asa ta ka gatu masha Allah na da bang chare ta kon den kwar ka ne toro ni ka Junub Sudan me taka na ita masoli taka na ita da kwar ta sha ala kwar lo raidun asa gad kana don bi ta katiyar go ku yena wannan na kai ku mu iya nan di dor kap kai liu ta kwaka di hal ber jais ku ma jais anu gati hudud asa da man ta ga hududiye bita da Junub Sudan lazim inda na dawo bita jai kullu dukune na fi hudud ka akoba biga ta tin alhamdulillah Allah ada SSP dia Yakobo hasa kalas ajad kul bikuni na fi Yakobo ba mere da araba abin bi ba nai annai so mutara mu mera an kai yana gon ta gatir gol mutara mai die aba ko lunjo ba ko ba ka kayeje anjan kayeno tila ko maka ba nyo rad luai jo luai shi ni kun ka ko ba we sham aga dol gora ji kuru luai kuru ka dian aslong shin kun dian ta kasin luai sham ji walga ji nyirol ji wuror luai sham asa dul wal dunga ya ngar ka lanken biya nyo jeni dul wal dunga ya ngar ka ko biya nyo jeni meda la dang na bulle bay ko na bulle bay dang na lanken hinya bang tiaga riyo mu dun tiaga jeba mala na yana wane biya la dame biya dor pel bang ko dor medan yen lo ban yen ji garu bor ador medan ye ne mai je ye ne ti mai di na ga ke yen dor na ga kana mu wa ta bang pin mu wa ta bang ti la na ne do wo ben bi te do ne do kon wo ga ben mu ga lu njo mu wa de mu ti ya de mu lu ka bi te do ka ya pin mai min ba
Luan cham, and I lunch, don't lunch. I got lunch. I got lunch. Asa nanga yeb ya Ethiopia. Mashakil te gar bar kan ga Nuer Ethiopia dunu matin. Angu masha gar ti bun kan. Kam bar Ethiopia kan bar kan Nuer Ethiopia. Ma ko hay bidakal kum fogo. Akon Nuer ta chunu. You have your own passport, you are South Sudanese. You are not an Ethiopia. You have to respect those with Ethiopia. And you are foreigner. Akon Nuer ta chunu. You are South Sudanese. You have a title. You are a foreigner in that country. You have to respect the laws of that country. You don't have a right to claim a land or anything in Ethiopia. Except Nuer with Ethiopia. By nanga ko no wada Ethiopia bana detin. Better than langa gi ni pan ka koba. Bula bon ka wala. مشاكل هناك في إثيوبيا كتير بدورفل جي بتاع SSPDF بتاع شو على SSPDF South Sudan People Defense Force ما قالوا دينكا Defense Force no ما قالوا دينكا Defense Force قالوا South Sudan People Defense Force is your جيش ده جي بتاع ده جاي بتاعك ده يوجي يشال ابوك خلي امك تكون دور كل يوم زمان بتاع ليبريشن بيشيل حاجات براسه يوجي ده يا دوله ده اسا ده رسيبه ده يا دوله خلاك انت يولدوا في مالتان ولا يولدوا في غابه ده يا دوله ده يا دوله خليك زاد ولا خلا ابوك يموت بدون دفنه ابوك مات في غابه ما دفنه زول ما دفنه شطور يا واحد كله عشان دولة ده تبقى عليه تجر تقول لي هذا بتاع دينكا ما حد دينكا ده بتاعك ده جاري بمسؤولية بتاع دولة بتاعك ده دولة بتاع زول تاني انت ماشي فوقه ده دولة بتاع زول تاني يا عمل دولة ده زول تاني يا عمل أجاد ده زول تاني يا عمل أجاد ده كله أجاد انت ماشي يا عمل انجوي ده the Zoltani citizen that Beladag Yamula Jada. Why you are running away from your own country? Because of tribalism mindset. No need for those things. Those are rubbish. You are South Sudanese. You have to respect your country, you have to respect your soldiers, you have to respect your government. Because you don't have another government. You don't have another president except General Salva Kiir Mayardit. You don't have another president in this world except General Salva Kiir Mayardit. Your president is South Sudan. Whether you are in foreign land, whether you are in the country, whether you are in the bush, whether you are in the what, your president is Salva Kiir Mayardit. Your jesh, your army is SSPDF. No need for citizens of South Sudan, those who get opportunity to go to diaspora, just to mobilize innocent citizens that run away. Those are Dinka soldiers. They are killing you in Akoba. No. What is that? What is that? Is a rubbish. Now you are not in the country. Your children are not in the country, and you want innocent citizens to run away from their home to go and suffer in foreign land. Are you really a human being in heart? Are you only that what we wish only to always post rest in peace? We will come back. No condition is permanent. Those rubbish. Yawa ajada kuli yom namu post in media. Kuli yom ajada nana ka shabab.
the shakal pi media kul yom dagal, rest in peace my people, we will not forget you. Wallahi, no condition is permanent, so Dinka will see one day. Oh, those are rubbish. This is your country. Dinka will never go anywhere. Nuer will never go anywhere. Shulu will never go anywhere. Zade will never go anywhere. Bahari will never go anywhere. We are all South Sudanese. We are belong to this country. And this country belongs to all of us. You have to accept. You have to accept that SSPDF AJ Bitak. You talk. I'm not happy at all the way I see the citizen in the other side of Ethiopia suffering. I'm not happy at all. I'm an artist, yes. I'm an artist. I'm a professional artist in this country. But at the same time, I'm a citizen of this country. I have a right to say, if I'm seeing something is not good, Bala. Bala. Whether you call me any name you want, Bala. Take everything with you. Except that SSPDF will never go anywhere in Nuer land. They will be there. They will be there. SSPDF will never go anywhere in Nuer land. They will be there. They will be in Nasser. They will be in Bentiu. They will be in Pangak. They will never go anywhere. That's number one. Number two, even if you don't come now, you will come. Because the situation of foreign land will affect you and you will come back. It's better for you to come earlier and join the team to deball the country. 3, intellectual bitala Nuer kullu el guiding for Juba or guiding for Uganda. As long you have a diploma or a degree, you have to go and occupy the place in Akobo, in Nirol and Uroro right now. Because the previous rebel, they block you. They call you Nuerweu because you are in Juba. Now is the right time for you to go and work. It's the right time for you to go and work now in Akobo, in Uroro, in Nirol. Because last time they don't even want to give you opportunity to serve the community. Because they say that you come from Juba. Okay. Now they are not in the area. SSPDF is the one control the area. You have to go now and serve the community. Go and work. Go and work. Go and serve the community. Akobo kwele dungwa dol ke dial take tin muta ke tin muta tin nyin ke dial take tin. So magwana aga agige ana wuru bantiyo ngumu dengo gorko wona na de lar ke kamito ko ko lakin jengna wona na ci ndani ko be minana ko be ngumu de kuisin ko ba ngai ke le wona ga dong ni to kona na de jong ni to kona na wuju ni to kon dial ngai na markaz ni ngai ke ndial te gwam ko ya. Don't forget that wona taka dukan ko be and taka dukan ko be gaga da chori ga na dukan to kona ta dukan ne agaran ko be. So my advice to all Nuer across the world, advocate Kamal, peace. Away coach, away to Mal Kako, Kawuror, Kanyirol, Analucham. Analucham Kakoba. Agalu Kawalga. Analu Gagdong. Analu Denjok. Analu Kaikui. Analu Kunkau. Analu Cham. To occur in your cocoa. To occur in your corridor. Just walk. Dukani kun dial well, Dukani kun, when I kneel badam.
ala wo biya buda ni kun mal yor shan kam ler ke shani jega ka dongo wala shar bala way de nan kan way de nan ko dong badir bi shar ka dong be lakato kuma jinu zen la da ko na be shar bela so to kon ngan tada la jo ko na jin pana na nguyi bido kar she mar mata she mare riya da bi ta da bi mata she mare riya ta da bi ma ba to ba jila ko na ware na ko na ta ga she mare mutum she mare da jo da shade mu ware na ko ta she mare mila na she mal nan ku ga media ga nguni shi an ana wo kwari na rodiyan wo bi ko wai kan rodiyan asa now medan bitu me de ye now cha jo so mun chul cha lo jo bintu she go anyo te ka la Joseph ba ga la this time the same thing ke ye wo na ne ana lunchang lonya shang lonya ko be yendi hal lonya walga lonya kan kui lonya denjok lonya gagdong lonya shang ana wonya ndi ana wo burma ayo mutum goro kumbiya wuce kon gor kome ko na ko me ba madaka ni kunat ba dol wala kunyo de dalaka ba ngulelu ka lon ka katias bina lo sham so ko to kon la da kami da twara na kai na arama bata shi ma ni goma go sha di lo yelo ko ramo la da ku kuma lele mu shi ma da ta goma go gor gat ken jal chariyen tuka fini tuka wata maske kwai le jona na ga wani dor ka tile tel kai ya tona rama da halin kuma hukuma mu wajiya hukuma jana na shin kake kwai le joje kuma dun ka gwa kuma da kon jiba do yau na ko kuma ta kai le kuma kwai le joje ka kuma jogo subsidies ni ko kuma kwai le joje ka kuma sheswo ko ne diale ne ko ta America kan dial ba ko lunga mo do workan ji America yi chui yi Australia yi chui yi Europe yi chui how many years kwa shin ya ka kan since 2013 da one to lo ka kona kan at least right now dan kala jo thank you la adu le gore ka biranji le na wo le ka pal dial che ko bi ka America ran bi je le da ka run tele bi mo ko ka America Kela ni na yom tila yom bera la akodu belenien tila yom dena na le jo thank you God e chia ko serve at this time la du na laraka bira lo ko bi bira lo ko en zato bira la shara kwa dena ngana ka karuna ndi tana gambela tana ka dima tana ka ju tana ka kula 1 kula 2 kula 3 karuna ndi tarpa mo ya long ja America ner why nga na dia halis dena na le jona na thank you mace dal je nyane ne lugay ka ma nyona shi ni kon jona kuma ben kon chap jinu bi kuma ben bi anyur ka kuma dun ba bole dun ba pa dun bi anyin kunlas bi ja America bi le long ba gat ken la gwish bi da maka kwen be la kwen nyama ka kwen bi la kwen ba la kwen bi ba da at least bi ga la tekati ba la sab tradian kana bi ga la na yo yi ba la ni shi anga ka yi ga cham ko lo shi mare ka shi mo cha ile ni lokacin ko yi ga la miersin ma sha gwa ga chagwa ji Australia ji Canada ji USA duka la long de la larka lakan de gat ken la larka de gat ken wodol gor de mong de la gwa kam ni na ko mi dan yor ka nyen wona na wora gor ko yo na mong dia mong batil to mong gwa de la ji ching batil lakin da mama shara la ya long kina lu chang kina chin kai la kuma
de ka long ma mi ra na tim de na je kwor kuro mana tim de no lao tia chi ni kun ko ne de agwar ne de igwar na ka 2014 ni now china graduate so de ra la wala ka ko de ra la wala ko ro de ra la ka ni rol you have to go and work kon mogo kon don ne yo jaga mogo ne chama bi ne go dora gwa de bi ko ra na kon no lu jo bi che na gwa kon ya lwal go belu dora bi dora gwa mogo ne kon jaga ka lu lo ka hi lo da de te mogo bul ka lu lo chi bul lo jen de te mogo thieng ka liu lo chi thieng lo den details mogo do Nuer dial ka liu lo chi do Nuer lo den details mogo ajinu ka liu ka liu lo chi jinu wi lo den details mogo ajung le ka liu ka liu lo chi jiyum le dial chi lo den details so yeah na dem gati tieni kada gati tien dam mare year ko let them come back to akoba yen cha bial mutara ma bital burai ma bembe jet lo ja akoba lo yakoba ado kunlu denjo ado kunlu nyandit ado kunlu gagdong ado kunlu walgak ado kunlu kakui ado kunlu wawat ado kunlu ji wuro ji nyirol wo nyirol cha sitara do goye na ya tur ku do ko dora gwa kwa ile joje dorun mo turu mo je mu ye je ko mo gala dar ko nda je ke yaro du kuno kami mi chama me ben mi cham ka tin me ben tin me je mi cham ka ka jan no tana tin mi cham ka me ben ba shar wi na dor ko mi liya da ben ba wo lo no ra bu shar amman ti le da ba na ga ti lu ni chang de la man lo ka man ti de ga ti de la lu ni chang de ko la da ba de la man lo ka nuor mo la lu ni lo tin ko ra da ka chu ni lo tin ko ra nuor mo ekon nuori ko bi alu mi ko ne ben ba we che ko nuori ekon amongo to nuor mo ngodon mi liya de ben ba ko nuori ko nuori bi na char dia lo ka bi na ring na do lo ka do dia la wana ye do da ran nang la kin ba go na do lo ka ngore da me fa ring min ti yu na do lo ka mi kun da ben ba lo kwi ba lo parwe ba lo lo aka gor ti yene gwar ke shan ga ne ye yermi ya de nyur ka maktam ni ke yermi ye yen jinubin kuma ma ka ye ko wali le yin ya da ben ma ye ma ka go kun da ben mun na kai ye kaliyada ma yamma ka kunna bo ko liya kan kun jalga kan guda bangano idila koro ke gangano idila koro uri yala gara aiza idila koro ke nga ayo me awa e maselu ba e kuno ran ba e kuno mutang a kuno ye hembo de la ranu ni moranu lo ai dun kelew ba yo lo meje na wuri jala gar jo yo lo mena goy no gwa goy tru ci jel wona na ignoren ko ram gwa goy lo ka jawo be jipi ko lo am bu mo bi lo ler karun ba ignore man o bi lo de je
She strategy mai lar ke te ko mun lo karandu ni te wi ba lo ko wona na run mu we pil bena ji galgalo wuri mena ba lele je ba lele monu bi lo de je ba ka bi ba wa kama di mu go along gare ko nuori kwana tola te dien mun ngar wai ba lele ji janon te chuyu ka ma mo na janon te wan mo janon te wan mo die de du di dana da ta do rai wai mala kuna ro ay gwandi jen sie gwandi ke yen lo sie gwandi ke ye gwandi ke nuori ke ye gwandi ke jinu mala wo me di ko ne lewo chetidu isangen liu yiga de liu yitang liu ada guru ga shol ga kama dung di cha cho ya ya kek ne tele ne je wo go lo ya kek ne ya sile mi te dawo yo go ya kek ne tele je dir ko ne chetul na nyi chuli ya chetul tele ke ba yi dir ko ne chetul ma gar wi tan doro ma ya la ti ka mo lemu mu ya na ti ko ne wure ma ya mi ku bene aga are kana ni kuma ne ka lemu me ne da ko ni liwo mu me da ya pinyu ka gar ji si na ma ya kan ta ma yi ko gwe yi gwe ka mu ya la ti ka mu bana du mu yale Nuer community bana la pana la lor ba bai di zone Nuer community bai di zone Nuer community ko Nuer community ko ra kala o mai ka ra tiro ko madam Nuer community mata ma yene di kontara da kon yene Nuer community mu yara la te mu ko wona na wure me na di ko ndi atela ke di de jino ro nun re we dan di de jino ro asuna na der ja ko ke shori de ko yen le lo le shori ko nga ma de shori ko kare ya spele me nga shori ram kelke pondas bita spele ma spele ponda shori mu shori nga de ko ke ye de le ko ye de ko rani ya kulo go ye dit ke wona ne ke gar shori ga ponda bita this country ta de ko ran ke ya cheso o jira teri ma bang ma si mu ben pitin chego so advise do mo ne yen chap dial kon di yotir gol kulukum lo ka ko lonya ka ko be ndia lonya ko ji walga wo walga aji nyirol wo nyirol ji wuro wo nyirol wo wuro lonya sam ramatu lo de wo ne cha lu shango de do la jen bela bin ga bende ko me da me ji ara kanu la da ya jen yera ngu yera la jen de ka wo ne da ram kal bin akor ram lu ngel wo we je balu ni je dol gor ya lep kako aga lu jëm bu garu dol gor aga lu jëm kamba je dun jël sin loñ sam nial ya dem na yu ja ba dong na nial loñ kako ba loy wuror loy ñirol loñ jëm ramata du na mata je mo guye mo jene ne mu wa barata dor ko ndi alo la do je do ver point ya la wul ko ba so there you when mo won na ko nuori landa so government of South Sudan is not government of Dinka, is our government. Even if you're outside, government of South Sudan will exist where till when was it as Allah midana fi custom da muni yana zelo Allah midaji no sunu ga fi custom da wa ga fi ral jumri da muni yana zelo papi zol ita der ma da da dawla bitak. You have to respect South Sudan. Iber time revolution
Revolution is liberation. What do you want to liberate again? And South Sudan is liberated, Kalas. It's an independent country. What do you want to liberate again? Why don't you talk with your mouth? As I Motinin, Ma Moderebin, the Gulgal de Yauje Bita, Motin Bita Abgar, the Yauje Bita, gave it when. Give it when. The Massa. We have to say truth. Come home. Let intellectual da ko bale ka sa Sudan ka juba kana ni we are chambi awolad we are dishe na wasai third mo na at least let the diaspora la kala motion let them serve their families too. We have to accept peace and then be ne kon ka America be relax be let the time ka walken be let the time woman na me ba la kan ba la chamakan shi ga chu long ka more than 15 years now they are only serving us in refugees coming anywhere. They have to enjoy their work. They have to enjoy their time. Yeah, but now we better time. We want a refugees come. We better time. When our refugees come, for what? Hey, young Bena, young Tawini. Have you about you Bargadal, Boka, the way young kind of thing. Tell me, they go on a day. Nuer sin de jur sin de ngane sin de chuluk tin kan dia la junubin chwalja SSPDF dama jeta den kaya komle jin panan ebini han panan momo junubi mo de dolar tu jaba lo mere na nyalele jen ga jubu kwa mena anytime they been juba nyalele anytime tell me ye ka juba anytime she can come to Juba. One of us can Juba Guam. Yalila and Juba. Tell another matter. The ladder. Do you okay? Manadom the ladder, do you okay? Manadom the kind of Europe, Kerala, take a Juba. Ladder. Jen and Yalil, my Jen Panataga. Muya Jen no wallow, Muya Jen walk with a Jen go one and go Europe, go Jen, Uncle one and or could at a yarn at Juba. They own marriage. Thank you so much. Chilo, that's a long question by Jen.